Awusuka madoda ngiyanamukela ngiyanibingelela ngosuku olukhulu lwesabatha bakwethu ngithi nginamukele ehlelweni lethu lezindaba iSP Media TV1. Mawuqala ungena ehlelweni lethu sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe ungalenzi phela iphutha lokukhohlwa ukushare ilink yethu ukuze sindlondlobale njalo wenze njalo nangokukhomenta. Kanti ke bakwethu ngalesikhathi nginiphathele Umahazati umfana osuka lo Lundi uthi ke isigodi aphuma kusona bakwethu isethaka uthi bakwethu uyacela ukudlulisa umyalezo ukuthi umusic wakhe usuphumile kanti uyatholakala kuWhatsApp bakwethu uthi ke mawufuna inombolo yakhe ithi 076 622 9783 kanti ke bakwethu ingoma ezikhona ngaphakathi kule EP yakhe uthi ke yoqala ithi ngixolele, eyesibini ithi ke ngiyaqala ukuthanda umuntu, kanti ke yesithathu ithi usujola nomngani wami, kanti ke yesifoba bakwethu ithi ngiqhada nosibani bakwethu uthi uyacela ukuthi ke nithathe inamba yakhe nikwazi ukuthi nimu WhatsApp ukwazi ukunizwisa umsebenzi awuphethe njengoba phela ezimisela ukuthi endimeni yomculo usazoba khona kanti usazonenzela okuhle kodwa. Kanti ke mina bakwethu njengentatheli yeSP Media TV1 ngicela ukuthi ningibambe video nelandelayo ngokuzayo. Ngiyabonga.